Welcome to the my lamraman jotono sari kaham dipur kaham tepung kaham. Nonote tini sani musung ne haba siang. Seng tinta matr tinta components by seng tawla inverter selama ngomong naik tungdi first to last di nai di jate sini bagai. Ada nono soni sung joto si mata joto eto very easy. Joto ni bagai ini bagai nok tinta components by nok naik tungdi anda sinano যদি কাতার নাই বক্সে সাবস্ক্রাইব খাইদি তাই নাই তংনি tung lawai kha lawai hambai phari sung nai naino obo obo sung kamano je mo 12 volt ni যেটা রিলে রিলে sung mang lamani UPS যেটা UPS exact ring lamani obo kaisa nai tinta component da tini inverter brand obo nai tungni alai obo nai 10 UF 63 volt capacitor kenai ar kenai jeng wo transformer jeta 6 volt transformer mo AC ni DC kenai transformer langsung naik ini to wo relay jeta sini relay ni relay ni যেমন umum relay itu ada sini tinta itu tinta pin dong 1 2 3 saya berbu 1 2 3 tinta pin wah join pai capacitor minus plus capacitor 8% sini irni line thai transformer transformer ni primary secondary ada secondary primary langsung battery gitu ya. Mulai online langsung battery naik. Battery. Minus. Langsung lain. Pressing. capacitorซึ่งที่ก่อนนั้น capacitor นี้มัน minus ini adalah plus 10 UF capacitor semua lainnya semua lainnya sini kasat langsung hubungan minus plus capacitor lainnya
হাইতে 3টা जों जोंहाय नुसुं जागादों जेटा जागादों जों लागायनो 3टा जागादों जों जेटा जागादों जों लागायनो नों मोननाय हानो पूरे और जागादों जों wearing है tahlai nikam ses sudah 3টা macam inverter branding nikam ses tara जों transformer jeta transformer dong mohla secondary mohla primary जोंलाय secondary ना mono secondary जों जे फिंकर लागाय अजा कैसे होता है minus plus battery line sih battery line dah udah ada itu langsung jadi benar battery mati pada subjek mana lain bagaimana battery line ini komplit jadi circuit komplit enggak apa ini plus minus battery line halang mulai AC line itu primary itu जों join खालामो same circuit dong diagram oh जों mau battery line primary single player yang thajak so relay ni battery line thing dia ada cara pun boleh cek ini ada talasung semua cek ini na mau ani complete untuk circuit abo complete untuk mana sum cek ini tabau abo intinya nanti nusum multimeter sum cek ini lagi mati kan mana je multimeter by sum cek ini lagi ero tabau mau 0 sum jadi current AC posis dulu sum ready hati kan mana je tabau abo ini tadi nanti friend abo multimeter by ang tekan itu tadi abo kono itu kadro 0 tahlai जों imani relay ni jeta जों relay ni plus ni kalau kerja ayo join lagi kakak yang ini kakak baru join saja jadi tak langsung kakak no plus joinnya presentation
bahai sound bongnai busuna di engke tara obo price ni tongan 200 ang AC regaja karan itu voltage itu bahai sepintar banai jeng light test khainai karon bulb jeng dei komo karon original karon jodi AC line মানে jeng multimeter kole check khainai এটা multimeter tongro multimeter zero tro tongani rabo are pasang taw test khainai bo busuk main karon busuk voltage tong nailani sung बीस बुलटों ताहले जों आं जेरै टेस्ट नायनि खामानि अबहा बिदि मलाई एसी 220 बुल कारण मालनि गिदा उजाला यूज खायो 9 बुलनि 9 वाटनि सारे जों डाइरेक्ट cek kayaknya boleh mau 220 volt saja cuma light cuma 220 volt kali tahu sih mana kiri jeta mana ini 12 volt battery bay jeta ini battery tong ini jeta battery bajang naik ini baklai sini circuit by जों bunung जों बायदि हिलाय जों बेलानि लामरमा चेनेल लबनो उन सासा खादि कल भिडियो नेनि दै टेक्नोलॉजी भिडियो नेनि बारे अनि जों मन मात्र तीनटा कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर कैपेसिटर आरो रिले रिले जों एसी थाखाय 12 भोल्टनि जों एसी कन्वर्ट 220 भोल्ट कारेन्ट बलम जों सरनाय वाट न बोला जों नां डाइरेक्ट जों तेंग सप्लाय मानि बैटरी लाइन नि कनेक्ट खायो जगह नोजे अबाय नोजे नोखौ फैक्ट्री दालाय आंनो जॉइन खायनो tahlai जों तो ठीक दं लाइन tahlai जों बैटारि जेटा बैटारि लाइन नाय ओ जगह 12 वोल्ट बैटारि बेसि पावर दं गया एखोना जों चलायद्रा दं बेनिफ्राय नों माइ दं बियान चेनेल ना आनि चेनेल लामरमा चेनेल साबस्क्राइब करि हामबाय बेखौ आनि भिडियो नों माइ दं बारे दे जुदि नों कोनो कारण जे सिया प्लास सिनि मुसुखलाय सार्किटनि बाख्लाय बानाय याना कमेन्ट खायदि आं बेनो फोरमाय